Prono te miho here mawhari me te no te arwhaito tātou wharere whaahur ai te pom hana piti ahurmono no te anu eperera. I roto i tātou e aprau a pītara mai, tātou mau popra. Muri e te ati o te tupu i te mahanam arain e te mau ano marau wa i tihia te o ti tortorora no te imi te whatu no te ima uri te he wa hoi te mau tātai hohoni hia i te mau uri i te wahai reira te tupu rā te i whiwhi ap e hia rato e te mutau no te uire no wha E patu hia te hoi puere se ma api te motu no ho, wa tu hia te ofai tima tā moe nanhai nei, parau api oa no te whahotu i te emir afo whai ho, rawe atu ara te no te tauturi te ia api no te mamutu tapiri, ratou e aita e ohipa. E iriti hia te heiva taupiti an e te mawhare hapi rā ori, mai te o toru ohoru no me hope atu e teiva no te unu, no te ima teiti ua whaau atua hea mai te tua no te himene, e te rohi pē, tupu te i mau aru e in e te taua no tuata e i te whare, tauhiti nui. No te riti rei te iewe ana tātou e utua te iha te riro i te topain e te whatu no te mau uri o te hohoni e toru tāta i te mahana maarain e te mau anu marau i te imahana wo iriti hia te ho e ti torotorora e te imihiara te tāta nana te ia mau uri ho e o te mau tātou te hoini e te mau e te wahi i reira te tupur a te ienei whiwhi a pehia o ia e te mutau no te ure no wha a te ia mutau nana e te aure te parau no te ohira e te mau uri overe a pe atu ahi atu rātou e te maua e veitiare nauta ahi o mai. Ni ai nā toru uri parihia, hoe an a te toe mai te ipeu. No te mea haewa iritihia te hoe titorotoro a, wa te ai te momut au oire e ap e te whea whiwhi te wahi reira te ati te tupur a. Hoi Aldo, Polisi Municipal de Whai Orana. Tō mātou ti ara te mahana, te hare a hoi titorotoro. O he te whatu o tēnei mau animara. I hohoni te mo whaia whaitaita rā tino, te hare mena une no te whaitaita tō rātou tino. Traia tō mātou wha te imhana. No tieri, tātau te hohoni atu ahia, te hamana o whahoni te hupai tupu. On est 3 cas différents, c'est pareil. E toru teime whiwhi mau, ai taha i mātou i horo āmui te rā teime. A tei, te weira te e hoa wahine tō māua, wa tauturuhia ona e piti nau taure ere a te piti, o tā uia wahine, wa pi o ia i te whaia tūpoi au hei, e wa taere te pahonor a. Te hinaru nei au e iamo te tātai tāna hopoi a, ia ore e tā mau no te e hupa. Laisse faire, on ne sera pas les derniers. E ere hui a tei nei te i huruwhiwhia tupu i wha e ere atu at mea inoroa, ia whaauhia te i whaaruruhia i tieri. Te mahana, me huruwhiwhi te mea tamato i te mahana. E me manono, me tito hui a rawa he ho e whaotira, papu me te e no te mo whatu uri. Te wahi whawhai tano e tape a mai, i te teimea whaamuai o tō i tue animara, muai te ture, wariro o tō ai ta ata hap o. Mai te mea raha ei, e ere nā o tō te animara, ia tupu no atu te ho e whiwhi, nā te tāwana oire, e whaoti tōna parau. Rewaro tātou i tēnei te motu no hoa mai te whaarahia i te brektini makaro i tiureira piti tau tini piti ahuruma hoe e patuhia te hoe puere se ma api i te motu no hoa mea papu te rira watuhia te ofa i ti mata moe nanhei nei e riro te iepu i te paepae te parau no te imir afo whaara e atu ara te ie no te tauturur eit whia api no te mamutu tāpiri rato i hoa aita e ohipa. Tumparau te ihapo hia mai tauhiti tau niwa musani e te mohoa tawiri rohia mai e Emma Mathieu. In ai te tāpu whenua, tau metera noa i te taua taut amanurewa, te pūhapa i te mopia ohipa ten URSMA e patu api hiai. Prau o no te whia api o te mamutu tuamutu, e te tau nei te toro a whaehau. Te iet o te hupa whahihi roi hamatan e rato, ta rato hamani rat i mōwhare. E hupa toi e nā tō mō tātat oire nei, tra hamani rau te i e pūrhei at mea te RSMA, hari nei piti toru mateiti e rei oti e te mō hupa. E te hin arora o te imhanai, ia e whanau tō hoa. I roto te e rau a hupa at mea te RSMA, non e hope tamani rat a rato mōwhare. Hao? Te whenua i whaauhia i te pereteni hauripu peritai, matei tipiti tawatini piti ahurumaho era. No te haamau, te mahar aut aua ten URSMA i Porinitia Frani. E haamata te maupatur ait av e no te pai muri nei. Mahamiria te tapura fof au te i patur a, e whaatura oia i te aru, te tai e te rewa. Iau i te anir a taumetua,
ia paruruhia te ruperupe o te mamutu no Porinitia. Malheureusement, il faut attendre la pluie pour avoir de l'eau douce. E ha mauhia ho e matini no te titi a te pape ia whan o te ata e wha ia i rutu i te ie puhapa i te pape mā. E ha maarohia te pape no te wha ahupa wha ahaur aiana e pape pipina te mā a o te wha apu. Des eaux usées pour pouvoir arroser les parties vertes et le faapu qui sera accolé à la compagnie. On a reçu pour mission Wani hia mai mātou e iai a hautira hei te nātura o te motu. No reira mātou i man awai e whaanhoi to e rawer a au noa e te teimau hapip e a hurihia in e te whaaturar au te nātura. Une compagnie la plus vertueuse possible. Ta inu atu i te motor o arau a ten u. Rei atu a te mo parheir a te irtihia i te au a ten u RSMA no hao. E i pāhonor a i te reir anir a te mo taur e a e tia inoara. Mai te motu no ho paurua tātou i te mei i te whenua maupiti in hainan hei wa tere atu te prekitini no te tomi te roto o te apora huit o wha no te whenua whrani ap e hia e te teimau huit o wha no te ara e na huit o wha e piti no te whenua nei tere no te tihi o matar ai te mau whiwhi atu ai wharere hiara e te whenua maurua i o atu ara ai te mau upuar au ta te whenua e man aure patu no te meitei o tōna hui rātira tara mai te moha papura e te moho a tawiri he mai e Evans mana. O hipa mātou hia te ie te mamateiti atua e tere nei hoa te tomi te roto no te apora huito whairo tui te ara moana. A tei, ia marmar maratu i te tere ra o hipa i veirei roto pui te mau uire, te hau whenua e te hau nui. Te mea tuara no te tuata papa te mana i veirei roto i te mau tawana e ha te tua o hipa i tia ia nei rave no te mait e o tōna hui rātira. Te papu i te whenua maupiti, wa rau te mauwhiwhi wharere hiara e te tawana no te pahono i te hia ai o tōna hui rātira. À Maupiti ce matin, on se rend compte bien sûr des enjeux. I te iepepeu, wa i te mātou te veirei hua te whiwhi i Maupiti nei, te pēno te utar a te titi arapehu, te whiwhi hoi o te pape. Whiwhi i te pēno te fofu a no te mau patur ararhei, mai te patur ai te ho e whare hapir a api, patur ai te ho e whare tu arora a, te arora a te ie o te nuna no Maupiti, e te arora te tawana e tana pora o rei a tupu te ie mo opuar a, e mea fofu a no mātou e hare mai e hi o mataroa, e nehe atu ai e ha mai e te papature. Si il y a besoin d'améliorer les choses sur le plan de la loi, en fait. Te papu aita te tamana i huna i tōna man au. Wa vauvau i te mauwhiwhi e whaaruru hiara e tōna hui atera e te te aturi au ia hoi e ita te ie mau parau e tuhia in eit am amatai e tēmera te teipahonor a papu. Parau te whaaruar ai tā katonei taua manu rewa, tae no atua i te parau te rera au te pahi, tae no atua i te parau o te operera ai te papema, tae no atua i te mau parau hururau. Wa tupu mai te ei te wharere tae o awanei te teime i tō rātou tere i Maupiti nei, e tau e pura ngi rātou e whaituito, i te hopo i tūroto i te apora hui tōwha, e te aturini mene mātou e tā mei te teimo pahonor a maitei, nā rātou mei rātou i te mo tau e muri. Wariro te ie mautino te tā mai e i pūtaria e mata no te hui atira no Maupiti. Te aturira rātou, nā mua e te hope ar no te ie mateiti, e tā mei te teiparu api oa no te ie nun ai pārheira i Maurua. Tara me Maupiti hare roa tātou i te mau pāhenua e nāna mā te whaarane te hakaiki no ua pou i nā teie te manurewa EPTR teiti o moana i a hapa o mai te i taratou mo tamari i nhainan hei nei. Toru piahi e huira i hiwa oa no te amatara a hapira au te mauini e te taua taur ano hiwa no nuku hiwa te tumu piti manurewa a teiti ua whiwhi te matini hauru atu aita nā tamari i e toru i whaariwa hia nani e te manurewa mono tum parau te ietu atapapahi mai no tātou no te ipo e este paro cordet. Ho e manurewa e moana i te mahanam ara e pitita e teiti nan he nei o te whaaruru i te whiwhi matini. Wariroroa e man on or ana te henua e nāna. I te mea e whaarewa hia na muaroa te mohoropa te o te irawe i te manurewa na teiti atu nei. Te marmara ia utara to wha, te horwar ai te mo parhira na te mohoropa te o te au foi te moni rei no te rewa na teiti atu i hiwa oa. E nan he nei e toru tamar ino uapau o te whaaruru i te ewhiwhi. Ahuru hora to rato ti eir ai te taur a manurewa no nuku hiwa no te rawe i te manurewa e a Tahiti. Te vera ki te mo tamari no te motu no uapu nei me hare i te hapira ai te motu no heno atuona i roto i te i e whare hapira a tātu mau paretenia. Hei te rā ratu i rawihia i roto i nā pititere mata mua o te manurewani nei.
ua kia hia i te tapera amahana roa, e ria te whaitera, tai te paho te manurewa tuinota e rere. I te e no pepe nei to te iena tamari I e toru whaarewara a hia I hiwa oa I te pēo e teiti aita te mahoro pa te titi a hia I nanhi nei. On n'a pas pu regarder dans le détail les listes des passagers pour... Ai tamatu I oi roto I te hohonur a te tapura o te mahoro pa te e to rato moti ar amau. Te iera uarawe ruhia te iena tamari I e toru e tamatu mau rawe ohipa. Ua whatam ahia e ua niuniu atu ai to rato mau utua whari. Te whiwhira e nuku ataha me a te aroa te taur amanurewa I te oirepu, te tauhia e imi te taksi no te uta I aratou, e no te mea I tamari I, ua whar I tamato tuati I aratou I tona nhora. Are arau e moana te hapapune ai te whiwhi te mahana maara, watia au mai te hia tana mahoropati te nuku hiwa, whiwhira tāna manurewa. He me tātou I te whenua nei no te whahiti mei e te parau no te whawha atumu e tupu te heiva a te mo wharehapi a ori taupiti an no te toru ohuru a te mateiti mai te tau o tei o toru ohuru no me hope atua I te iwa no tiuno no te I mateiti ua o omo atu ahia mai te mo wharehapi a himene e te rohi pē tupu te I mau aru I e te taua no tuata e te whare tauhiti nui mai te hapapuhia mai e mere te ato. E mhapupu ori te haru te ar amata mo I te heiva I teiti e tarato mo puha apipir a ori teiti e iriti te taupitian e o te ima teiti in ai atuata. Na te puha apipir a ori teiti a hei teiti e manohiwa e o mua mai te taurua. Ap e hia I te puha apipir a ori teiti a ori hei e waratoa. E hura te te atu mo pupu ori ruto I te pia te atar hei o te whare tauhiti nui. Piti hope ahe pe toma whaatahia no rato mai te horawa te a te roa I te horawa ui te pō, mai te mo mateiti atoa e ere I te hupan NA. E whaatahia toru ahuru haere roa mha ahuru mā pēr mini ti te teimea no rato, wha ori te I mo piahi in e te tahua o te whare tauhiti nui. E rawe atoa ia te ieno te whaite I tō rato here I te hiro atu mu mā ohi. I te e mataiti tei o hia toru ahuru mawa o whareha apir a oriane hau ti ukulele himene e tup I pau. I te mataiti mairi toru ahuru mā piti an e. Ho e ohipa te iei manuia I muri I te rohi amuir a te mau pupu ohipa a te whare tauhiti nui. I te mauma teiti atoa mata api no ato I mua I te taupiti an e rāw e te hie no uno te hamait e atua I te uhupa ia ohi e te terer a I te mauma teiti muri. Warau te mau rawe uhupa I whaatahia ia tupu mai te eit uhupa no te mau whare hapir ai hoa e no te pupu rawe uhupa no te whare tauhiti nui. Pāpu te ie no te hafauf a te paru o te mau whare hapir a ori himene hauti upa upa e te ukulele. E iriti te hoor a titeti anan heip up I te horaiwa. E nene he atua otou e mat e te taurua in e te tahua natirara Tahiti Live Moti TV. Tararewa tatu I te mei iau te arua no te whaiti mai te parau no te tere o te mo urumitua hapi no te whare hapi anor eia tea tere mata I te iet mo whare hapi ai ha fauf ara I te parau no te taere Māori mai tō rātou reo hariroa I tā rātou peu parau hia te kura kaupapa Māori hitu ahuru mauno reit a whare hapi a Māori o te tap o hia I te whenua no au te arua tung parau te ie hap o hia mai e roni mu whata. Mai te oroa whaari a tēnō atu I te mo eita wir a o re rā te apraur a I rutu I te mo pia hapi a te ta a e te mo whare hapi a te hau te parau I au te hiro atumu mai o nei te whare hapi a te kura kaupapa o te koutu te whare hapi a reirua a o nā hitu ahuru maono whare hapi a Māori veirei au te aroa. I te hapi a nei mea rua te mauarata I rā hapi a papu mai te nihui e te pētumu. Mea eita te hapi a I o nei te gira nen he o e hau ti uti atua. Te vene te teime o awa, teime whiwhi atoa, e whai tu tōnu ara. Rai te hawhawhara ai, te parau o te taere, te papara atupuna, te ori haka, te kapahaka, te ori poi, eiha te hiri o to mue morohi. Ia ho e te mōpia hiru tui te hapira, tā ratou e te oti o nei te mōmhana atoa. Je pense que c'est un mana wau e ta atoa a te no te mea I o nei te whaarirohi ana te tamari mai te ho e puputa ata e ora amui nei.
Puput ata e ora ho ene. Communauté. Art ei au te matau met e he Jessica i te imhana. Vaine pop ata ie te whai poipo i te hoe Māori. Wa whaoti ato o ia e tu i te rawa mo tamar i irtui te hoe wharehapir a Māori. I te rovoihin aru i Frani no te rira noa huru ha ap i a. Ai ta voihin aru i ahe poi te huru ha ap i a Frani i tā umautama. Mea ap erua inha, te rohi maru noa rātui o nei ai ta rātui haua tui te poiri. E wa whaitu no te ap i ai o nei Frani. Te ira, waho e te ap i a. Mea i tiro te tapitapir aman ai o nei. Sur les enfants, moins de stress. Nā tū te tae au te mo wharehapir a Māori e te mo wharehapir a te hau, te tauturu nei rā te hau whenua i nā pā e piti. Te iroto noa i te mo metua te whaotira, tā te amui teir anora e te whaahia nei e te aturi nei o ie nen hea toa te i mo whanhor aerowehi e porinetia, te iroto noa i tin aroa nei rā, au reita. Rua hari roa tātou i te whenua Frani no te whaahopet ai tātou ea, no te whahiti mai e te parau haunui o mero, ma auna te ie no te tapito peritiria, a mamataiti o ie te tuhu anolion, no te haap arir ai tōna ite, te papu i te mataiti eri ane wariro mai o ia ai tōnu Frani, tōna parau tātou e whaaro mai, tātarahia mai nai e benet, te mohu oa nā te pupu ohipa no pari. Whainini tapito a haunui ai tātue rāpia no te titau tu e whaitu whaahia i ritu i te parau te tapito jiu-jitsu. I te momhana atoa e tapapa ona i te i pia tapito jiu-jitsu no lio no te whaarau e tōna ite. Gros travail tous les jours je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. E whainini vuia ui te momhana atoa nen he haere e piti e turu e teime i te mahana hoe. Pep ui haere vui te au uhipa e tunu wharaua ta utor oa e amatawa ui te hora ono. Whaoti te hora ahuruma piti tāpapa ui atua i te pia tapito jiu-jitsu. Whainini hapi whahau te mohuru raweir a ui atua i te whare tā marur i au mai te pewero a te teime. Niot mea te teime mea tere roa te hora. Ui noa vui te tāpapa ahau o nei. Je reprends mon sac à dos, mon kimono et je reviens encore à la salle. Turu aharuma piti ma teiti to haunui no tāna maure, tēno atu tōna i tuitui, whaatura reihia o nā e tōna mauhoa. Vraiment, c'est quelqu'un qui est remarquable par son implication. E tēnene parawa mea i tuitu mō haunui, e te hiai huai e te maure tāna i upoti a, pōru e te momhana whainene no ona iana, whaotin e meit uhipa mea horo no te tāpapa i te whainene a, tēr a mei hoa te rarutur a e, whaotin e mei whainene waha ona i nā muri i te tei atu mō hoa, ona te hopea, terei e ta autu e i te mai i rutu i te mō tataur a. Donc forcément, après en compétition, ça a commencé à avoir des résultats. Tōna tēr a meit whenua Frani te ni au haunui te whaitu hanere pēkiru i te teiha i te mhana te whaitu au ahuruma pēkiru. Nōna ai tatu e rāwea i te whatanor ai te maa tāna e amu nei. Moi ce que je mets là, c'est des myrtilles. Meau e nā ue amui te maa mirti e mea tuno e rutu i te matini o te atuei. Maa aurua te ie no te mopu aur aivi. Ahani e aitawa ue amui nei i te ie huru maa ai tāt o ia vau e riro e eito no Frani. Ki tauhia e hap o meit e te maa tā au e amu nei mea fouf aroa. De bien s'alimenter, c'est très important. No tōna i tuitui tōna tutu ore ua whaite o haunui tōna puwei ritui te motat aur a. E te matheiti e piti tautini piti ahuru mātoru ra ua haru o iei te ar a eito no Frani i ritui tana tat aur a mātāmua. C'est très rare. Mea warawara roa, o vau nei ho ua hiti mauta roa vau. E mā mātuini e te mauti ar a mātāmua, wa nā o mei te mo maona ia ue, no hia roa i ue. A teira mātua i te ia ue. Mea tēnō mei oe mei tera e re roa mei oe. Nā otura wei a rātu e, o vau i ho nei ua mai re roa vau. Te titau ahau nei o haunui i te tei mauti ar a meit ei, te wha i te mataiti te harur ai ei te ar a aito no Frani, whai tō raro mai te au ahuru mau au kiro a te hatua ware au. Taraho perua tātou e no te pōm hana piti roto noam a te miti te vearu Frani hapohia mai a te nā milkam no unei wharere a tātou an hei pō, a pō mai te i o tuituror ano te i aru e me te pēuho mā te tama ara o tō tama a mai te i, te aruhai arahei pārhei. E haa pururuhia te EVA ini a i te tahua Natirara a Tino TV.